Bismillahirrahmanirrahim. Так, туғандар, жалпыңыздарға ассаламу-алейкум. Жалпы бізден жылқы сүйушілер, саяпкер балбандар, Арғымақ каналымыздың қатталушылары. Достар, мен Ноқаттан салам айтамын. Бүгін бұйырса 26 июл 2026 жыл, апта күнге бүгін жексенбі. Аптаның базар күні, достар. Мына Арғымақ сүйушілер, жылқы сүйушілер бір класс басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Мен сіздерге бүгін Ноқаттағы өспірімдерді тартып баштайым. Еме мындан ары ар базар сайын бұйырса шул өспірімдерді бір башқаша арылыш қылып, мұрдағыдай тартып берем. Себептеген аз өспірімдерге уже талап қойылып баштады. Өспірімдер көйіп қалды. Эми жақында бұйырса құлындар дағы келіп баштайды деген шеніштебіз. Так, мынадан баштайыншы, бірінші. Боғасы қаншаға бұның? Боғасын айтып қойын? Қанша? 90. Сұрашты бұл? Қаншаға бермедіңіз? 80-ге? 80-ге беріліп тұр. Акам настроениясы жоғырақ екен маған айшы. Қаншаға бұл құлын? Алынды бұл? 45? 45 кәмі бар дейді. Еркек пе? Ұрғачы бұл? Saat 40.500'e bergenmez. 40. Hazır 36 сұрақ бір. Ерте мен 40.500'ге берген емес екен. Ұрға ішкен. Так, туғандар, мен мына жазу түрінде дағы сіздерге мұндай малым қатар айта кеттім. Лайк басқанша көрсеңіздер, бізге ошол нәрсе қолдау болады да. Балбан қанша бұл? Сұрам алайын. 100. 85 işte. Берілбеді бі? 85 мыңға берілбепті ме мала? Бір жастан өтті, а? 2 şarap kaldı. 2 шарып қалды, а? Жақсы. Қызыққандарға береміз номер? Айтыңызшы. 79 milyon. 0779 52. 52 31 32. 31-32. Негіз қаяқты Қытай? Шаңқол? Шаңқолдан, достар, кеңеш. Олды. Қызық болса, чалып көресіздер. Ол базарын берсін. Так, мына шу тайларды асырайыншы. Шу тайлар қаншадан екен? Қанша? Қандай жақсы? Өкіл қанша? 80-ден. 80 мың сомдан, достар. 80 мың сомдан. Бұлар еме 2 жаш болады да, азық уақытта тай негізі. Жауағы деп айтсақ тағы болады бұлар düşі. Қанша бұл? Тақсыр тай? 100 кәм бар. Қаншаға берілмеді? Яқын тұртайыншы. Sırağan yok. Сұравады ғой? Сиырып алып тұрам? Бұл 2 болып қалды жүй жашы, а? Полтора 2 var. Ем болады, а? Ол базарын берсін. Мұнеке, яқтадағы 3 баш бар екен. Тақсыр қаншадан бұлар? Бері қарап тұрыңыз. Тартпайлы қойлы, бол басап. Мұна шындан сұрайыншы. Боз қанша әке тайдың? 95 мың. 95 мың сон. 1,5 жаштан? 1 жашар. 1 жашар дейді. 90 мың. Номерді береміз бе? Берейді аға. Яқтадағы көі бар. Жануар. Оғыз қанша кәм? Қанша? Жуына сұрауышта? Sırağata. Қанша айтылыш басын? Kara toru 110. 110. Bu doğru şu? 105. 105, 110. Vallahi biraz tartını da tuğanlar aşağı tartmayla koyalım işte. Yalımı iş bol atat. Öspürümler. Kaçtı sonra? Baytal mı? Bir Yaxşı ol. Qayda ertemenen düzgən vermiyor. Так, мындай өтөбөлчү. Кулунду бей экен да булчу. Негизи кулунду бейлерди да тартабыз тугандар. Жаным, мына.
Bak kok soda oldu bak ha. Kaç verdiniz? Ne eken biye? 140 mingga soda oldu tuğanlar. Nasıl bir? Tak buna 72 taburoz var eken. Bekzadaka bağıldı buna. Kolundu eken bolsa. Yakta da kolundu. Olmaz. Gel Gel olmaz. Ver hemen. Ver. Ana. 40 şarm oldu. Mana. Ya qancha tuğan bu? Bu bir buçuk var. Nasıl birincisi yok oğlum. 240 şarm oldu. 243 şarm ming so'm. 243.500 ga mana. Qulunun ekan bunun o'zi. Qulunun ekan bunun. Erkek ekan ha. Ha. 95'e vermese. 100'e vermedi. Şu satıldı. Ya bunlar taksın ne? Kırav ne? Kaçma? Birden tuğan öketen. Köten birden tuğan. Kulundar yok. Sır yok. Kısır hazır ha. Kaçıdan boğası? 160'tan. Kayakın жылқылары? Papan? Birden tuğan beyler eken, tuğandan kısır eken hazır ұрпақта. Mana. Canavar. Бұл тақсыр қаяқта жүрген негізі жайлы? Papandala жүрген бе? 100 қаншадан dediniz? 160'tan. 160'tan. 143'ten verdi. Verilmedi. 143 minden soda oldu tuğanlar. Nomerdi veririz bize, gerek yok. Gerek yok ha? Oldu. Mana tuğanlar. 143 min so'mdan soda oluptu. Tagen mundan da surayınca. Bundağı. Ekoyten tuğan beyler bakın. Ne ola o? Ne ola ki ne tuğandan? Ne esken bu? Kaçıdan bağlar taksar? Baytal özü daha bağlık da. 150'den kam var. 150'den. 150'den. Buna bir özü şu. Bunda da 150. Buna. Dostlar, görüngüzlerçi. Bir bazarda bir bağlayışlar yani. Balızdan gelişçe tarttık bulardı. Anam. Balbam bunlar baytal bu. Niye bu? Bu pişti, asli oldu, tuğay kaldı. Ha. Ona paltaraşka baytal. Bir yürü eken. Narık tuvalet mi lan? Tuğlek. Tuvalet. Bir tuğuşelegen tuğay kaldı. Kısır bazı? Kısır aldı. Kısır. Şu soda oldu. Şu başka. Çoğu. Kaç verdin? 147. Ulan 147 min soda oldu. Tuğanlar. Buna. Tuğay kaldı turda bu. Nasılday? Tagen bu taylar jakaдағы өтөбүз. Anam atты тартабыз. Мына сатылып тұра бер болса. Мына taylar. Aysel. Eko'yu. Siz sattınız mı? Eko'nu kaça sattınız? 15 ya. Eko'nu. Video gördün mü? Eko 95 yarımdan satılıp tur tuğanlar. 95 yarımdan satılıptı. Çaka. Ha, soyulat tuğanlar, soyuşka eken. 95 yarımdan. Bak. Alatay kança alatay taksır? Boğaz kança? 110? Caş mı? Bir jar mı? Ana.
110 ming so'm tuğanlar. Javoga bu, kaltatay. Qayerdan keldi bu aka? Boştan mı? Soda oldu mu? 95 görmediniz. Mingi. Ha, mingi. Balanız bir nokta. Özümden bile. Ha, özünüzden bilesiz. Mingi qilib qo'yish, tamam? Canlı mingi ekan, tamam? Yürüt oldu bir coş. Satib berasiz, nomerni berasizmi? Satıramam. Satverasiz. Bol, nomer aytib bering onda. 0554 55 0012. O'zingiz ochdan bo'lasiz, ha? Bo'ldi. Agarda bunday ola chiroy izlay turgan bo'lsangizlar, bir boylanishib ko'rasizlar. Kimga nasib qilar ekan? Bo'ldi, bozorini bersin. Qancha bahasi? 100. Qancha yaş? Mana 1,5 yaş. 1,5 yaş. Sizniki qancha aka? Yaxshimi? 2 yaş bo'ldi ekanmi? Yo'q, bular 1,5. Qancha deysiz? 110. Aytilishi 120. Aytilishi 120 tuğanlar. Nomer berasizmi? 73 milyon. 0773 72 49 72. 72 49 72. 72. Ha, qiziq bo'lsa chalaverasizlar. Tay satıldı o. Kaça gitti? 55. Ha, şunday 70. 70'ga satılıptır. 70'ga. 70'ga satılıptır. Mana. Torutay. Qancha Torutay? 300 ming so'm. Sizniki u? Hozir beraqdim. Yaxshi ketdingiz. Borib qarachi. Qarang. Qara qashqa. Niye bu yaşları qanday? Yaşlar iki yoda bir yaşar. Nar qora bir yaşar oldu mana endi bo'lar bir yaşar. Eyin bo'ladi bular. Endi bo'ladi bir yaşar mana. Niye parolda? Yevropan bo'ldi. Yevropan qoziqlarni bir ko'rsatib qo'yaylik, ha? Ha, qoziqlarni ko'rsat. Bularni aylanib. Bular qachon keldi? Shu yoq. Ular pulunda kelgan. Pulunda o. Qiziqchilikqa ko'rmayli tishini. Ha, ko'rayman. Ochtirib bunday. Hali sinchilar bo'lsa ko'radi-da. Mana aka, sinchilar ham ko'rsin. O'rchoqlarni ko'rsatib qo'yaylik, ha? Qiziqchilikqa. Boylarni o'lchab oldingizmi? Ha, boylarni o'lchab oldingizmi? Kerak 53 55 Bo'ldi. Qiziqqanlarga nomer beringmi? 550 bilan. 0550 10 10 57 57 10. 10. Bo'ldi, qiziq bo'lsa bir baylanishib ko'rasizlar. Bo'ldi. Urbayla qo'yaman. Qancha bo'lsin? 140. Qancha yaş? Ha, pulum bu. 140 ming so'm deydi. Bunaqa tuğanlar biraz bo'lsa-da bozorda tortib berdik. Endi bölüşesizlar, taylarni so'raganlar, like'dan bosasizlar.